ötken demlerin, balalıktın şokluk erkeliklerin, mektep yıllarında estiliklerin, bärin bir esli klaslaslarım. Tasıdık talay katlardı kızlara, tüyülgen yüzlerin ay yulduzlarga, jandıda tegibik şulva nazlarga, tunguş muhabbat deb klaslaslarım. Sağındım jaslık yılların, aytayık jinalgan küül sırların. Kaydası jaslıkta ösken dostlarım, sağındım sizlerdi klaslaslarım. Sağındım jaslık yılların, Köpten mektepke kelmegensен de balalarınızla. Yok, men balalar. Mekepte jurnalın yok bolgandan 4 yıl boldu hazır. Men Jumanazov Qulam, hozirgi kunda stроительмен. Mala. Men Rusbekova Jamila. Tiginchi. Ne teginchi ma? Men Jumanazova Nargiza, uy bekasi. Nargiza ekan. Men Masharipov Timur, hozirgi vaqtda Ishtil gaz qazib chiqarmasi boshqarmasida жұмыс ishlayman. Men Farida, hozirgi kunda shayxona жүргүзөм. Men Qurbaniyatовна, hozirgi kunda shahriyorman. Voyvod Lafuz, hozirgi kunda tiginchiman, ko'p ishlaydigan. Qiz osaman. Qo'shamurod Abay qonun lokomotiv deposida ishlayman. Avay ekan. Babajon va Dilfuza жұмыста жоқпын hozirgi kunda. Uy bekasi. Azat hozirgi kunda Erel deposida. Qayerda? Erel. Erel. Qurbaniyazova Nasiba, uy bekasi men hozirgi kunda. Qurbaniyatova. Men Tajmurat Solmon, Metazavrak bilsin. Sizlarning Men Tashev Ashirboy, lokomotiv depoda ishlayman. kim? Tashev Ashirboy. Nega o'tdi Qo'shamurod? Almashtirgan. Xotinning familiyasi İbikasniki. Baba vaqtida. Ishniyazova Matleba, hozirgi vaqtda temir yo'l sohasida ishlayman. Matleba. Ishniyazova Matleba. 2 bolam bor. Birinchi klassda boshlayapmanmi? Ha? Birinchi klassda boshlab o'qidim. Matleba. Ko'p kemitnetda qashaveradi. Matleba. Yaxshi. Men Sultonova Nargiza, hozirgi kunda tadbirkorman. Men Rajab Karamadin, hozirgi kunda Bolgariyada. Hazır skor oğulları yüklendi. Men nega aytdim? Bizi bana aytdı. Alayarova Vida. Alayarova. Hozirgi kunda salonchiman. Men Masharip Bahram, hozirgi kunda tadbirkorman. Men Xudoybergenova Muhammad, uy bekasi. Babajonovalar. Almash babalar. Және Jumanazov festivalda. Men seni Bahram, молодец. Nilufar. Navbahar. Barisi yaxshi yumushda ishlaysiz ekan. Молодец. Yaxshi yashab o'tirsizlarmi? Qayerda yursangiz ham omon bo'ling, sog' bo'ling. Sog'ligingiz kuchli bo'lsin. Ota-onangiz oldingizda bo'lsin. Ota-onalaringiz bari yaxshimi? Qayda bo'lsangiz ham omon bo'ling, sog' bo'ling. Жұмыslaringizda hamisha tovush bo'lsin. Buna berib atgan merikangiz qutlug' bo'lsin. Shunday uchrashib yurib hammangizga allohdan nasib qilaversin. Bu ömür bir maydan 20 yıldan o'tgani. O'zlaringizda hozir qanday his qilib yursizlar? Qanday erkakman, qanday men qiz bo'ldim, qanday ana bo'ldim deb o'zlaringiz his qilib yurgan bo'lsanglar, farzandlaringiz ham o'zlaringizdek bo'ladi. Almaning aslida alma tusa beradi. Soning uchun usvasdan yelam kesh emas. Yoshlaringiz yana 38da. Inson o'zini o'zi tarbiyalab, har hayotingizda bir-biringiz bilan yaxshi muloqot qilib, ozdirishlik bilan o'zinday aytib yuraverganga necha etsin bu? Durustmi? Buni hech kim qanday bo'ladi, ne qiladi, hech kim bilmaydi edi. Qaysi жұмыстасың? Бұл düz nasib. Qaysiniz qayoqlardan borib nasibingiz shu bilan jursizlar? Qaysingizdan necha persen?
Бар Аллахның берген бұл ырысқысы біздерге. Соған шүкіршілік етіп, өздерімізді бір кіртте бір жойтып алмай, қалған hayatımızda бір-бірімізден хабар естіп, жақсы хабарлармен қуаныш көз жастарын ағызып, бір қуанып, кімге шықсам екен бірінші қайсы достыма деп қуанып, мәз болып жүре берейік. Сіздердің қуанышыңыз біздердің жетіскеншілігіміз бұл. Міне Ұрзапа да айтып отырыпты. Дұрыс па? Осы сіздер қандай дәрежедесіздер, бақытлы қыз қылсаңдар, біздер өздерімізді сол жетіскеншілік біздерді бір-бірден жаңағыдай жақсы хабарлар естіп, бүгінгі мерекелеріміз, одан кейінгілерімізде, перзенттеріміздің тойларында мәз болып ойнап жүре берейік. Бәріңіз ham yaxshisiz. Yaxshi inson hamisha yaxshi, jomon inson bo'lmaydi bu hayotda. Kichkintoy shaqaloqning qaysisi jomon? Durust pa? Bәріңіз ham yaxshisiz. Bәріңіз ham жақсы o'qidinglar. Bәріңіз ham ата-аналарыңыз бар. Енді міне өздеріңіз ата-ана болдыңlar қазір. Енді қыс қылып жатырсыздар. Істеген істеріңізді, жүрген жолларыңызды. Бұлар молодец, оң болсын. Сұрау бар ма? Рахмет сізге де. Ұрзапа сізге де рахмет. Біздер қоларымыздан келгенше біздер Ұрзапа мәселен білім берді. Білімді алып, сіздер білімді алып болдыңдар сол дәуірде. Бірақ мен хаятқа деген сіздерге бір асқандай өзімнің түсінгенімше түсініп бердім. Бақырып, мәселен қыздарам, балдарам бар кезінде айтатын едім, ертең ұрыспам, ертең сағынысып жүресіздер бір-біріңізбен. Айрымларыңызды мен 20 жыл болды көрмедім. Расы, 22 жыл болды мен Сұлтанова сені көрмегенмен. Кеше сол сағынышылардың бәрі басылғандай болды. Мен өзіме білмеймін бірақ. Мысалға, мен көрген жоқ па, ұланды көрген жоқ па, бәріміз кеше бір болып, бір күнде жүреміз да? Сені мен көрмедім да? Bir gün жүрілік бәрі. Басқа балалардың бәрін көріп тұрмын да бұлар. Сіздерден көрдім, сені жақында көрдім анада, базарда. Басаңыздарды көрдім. Сені қостен бірақ көрмедім. 9-дан кейін көрген жоқ сен көрген жоқ мұн Бұлар қандай екен, ына кеше өткен жыл 20-жылықта бағылыңдар ғой? 86-ға іздеймін да, ұлам қайсыз екен, іздеймін. Көрмеген соны. Ұлам іздей бермейді. Бұрыннан танымадың ба? Мен жоқпын ғой өткен. Жоқ, сен жоқ екенсің ғой. Басқа бала тұрған екен, ұлам Азат сен машында келдің бе? Сен неше жыл болды көрмегенмен? Так,